külüklenmet. Bu yılgı жылга teatr üretiger hamdağı bir setihiler жылынан bolda okurduk. Bu ünkü teatrın arttığıha Afanasyev Россия ütüyle arttığıha ürtük atılgıda. Bu mene ürtükü setihi. Onun türlü oda ilgili yokta ortasından bugünkü jorok yere enkis canın sağlıyor. Фрагмент из хореографической композиции «Король танца», постановка отличника культуры Республики Саха-Якутия Станислава Степанова.
заслуженный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации Афанасий Афанасьев и артисты театра.